Poštovani gledalci televizije Bostel, svima vama lijep pozdrav i još jednom iz St. Louisa. Zvijezdano nebo i poznate ličnosti širom svijeta. Naša televizija uvijek ima čast i zadovoljstvo da pravi promociju mladih Bosanaca i Hercegovaca koji su uspješni i uspjehe nižu u svijetu. Ja često kažem da su to naši ambasadori Bosne i Hercegovine. Danas imamo posebnu čast i zadovoljstvo da predstavimo još jednog mladog Bosanca koji je porijeklom Bosanac, rođen u Americi, a on će vas zabavljati svojim lijepim glasom Stasom. Momak koji ima neprocjenjivo vrijedan osmijeh, a posebno ono što će ga krasi jeste ta ljepota, te note koje izlaze iz njegove duše. Evo, da vam poželim dobrodošlicu u St. Louis. Mladi ste, nastupate po čitavoj Sjevernoj Americi i evo, dobili smo čast i zadovoljstvo da vas ugostimo u St. Louisu. Ovaj vikend imate jedan privatni partij i jednu, da tako kažemo, zabavu u čaršiji. Ja ću vas zamoliti prije svega, prije nego što krenemo u svijet ovih zvijezdica i poznati, da se predstavite našim gledalcima. Ko ste i odakle dolazite? Ja sam Saldin Dolić, imam 18 godina, živim u Jacksonvilleu, a rođen sam u New Yorku, u Jutci. Znači, kao što sam rekao, rođeni Amerikanac, dušom i srcem Bosanac. Da. Odakle su vam roditelji? Moj babo je iz Velike Kladuše, moja mati je iz Cazina. Znači, original Krajišnik. Da. Recimo, Saldin, zašto muzika? Pa, to sam zavolio od malena. Volim se ljudima, volim se družiti i volim zabavljati ljude da uživaju u moj glas i moj staž i volio bih da pokažem šta znam i kako znam. Mi smo to već vidjeli šta znate i šta umijete, a to je nešto specifično i tako, kako ja rekao, vezano za dušu. Baviti se muzikom, čovjek mora imati dušu. Je li neko u porodici kod vas muzičar? Pa moj babo je prije pjevao, ali nije ono baš bio sad pjevač neki, ali je uvijek mene gurao na taj put da budem pjevač, vidio je šta znam i od malena ja sam to zavolio i tako je to došlo sad do ovoga. Inače je tu tako, kad se babo mlad oženi, iako lijepo pjeva, žena ljubomorna, nema dalje od kuće. Yes. Helen, dobro je da ste naslijedio gene od babi, ti još nisi oženjen? Nisam. Imaš curu? Trenutno imam. Ja sam baš mislio da te oženimo iz St. Louisa, ali eto, hajde, dobro je, neki imaš. U St. Louisu se ovdje, kao što smo rekli, imaš već 2 nastupa zakazana, jednu privatnu zabavu i jedno druženje u našoj čaršiji. Ti nisi prvi put u St. Louisu, je li tako? Nisam, ovo mi je 10. put, nešto tako. Oni stvarno mene St. Louis zavolio ko mladog momka, ko pjevača i ja sam imam najveću podršku u St. Louis. Ovo je mala Bosna, mi ovdje imamo sve ono što poželimo. Ja rekao na najavi ove emisije i prezentacije onoga što vi radite, mi u St. Louisu imamo sve što ima Bosna i Hercegovina, od naših sebilja, naših restorana, ćevapa, pa sve do naših policajaca, advokata, doktora, muzičara, imamo dosta dobrih muzičara u St. Louisu. Reci nam, ti reče, muzika je nešto što te uvijek zanimalo i što te privlačilo. Koju vrstu muzike voliš? Ja volim sve pjevati, ali najviše volim narodnjake i Šaban Šalić, Sinan, i to me najviše zanima iskreno u muzici, ali opet ne možemo zaboraviti legende Tome Zdravković i te takve muzike, ali sve volim pjevati, ali najviše narodnjake. Voliš li sevdalinke? Naravno, to mi je nešto kad pjevam za dušu. Znaš kako kod nas kažu u Bosni, ko ne zna pjevat sevdah, on ne zna da pjeva. Tako je. Međutim, u vašem poslu, u vašem zanatu, ljudi koji se odluče da idu u estradne vode, kažu da je dobar temelj i najvažniji temelj ono što se prođe u kafani. Vi pjevate u kafanama, je li tako? Pa da. Susret s ljudima, šta ljudi od vas traže najviše? U muzici? Ja. Koje pjesme? Od kad sam se rodio, to je uvijek pjesma što će dignuti ljude na noge i šota i to, te takve muzike i stvari. U Americi ste rođeni, je li tako? Rekli ste da ste rođeni u okolini New Yorka. Tako je. Preselili ste se u Jacksonville. Tako je. I danas šetate, hodate po čitavoj Americi. Jeste. Kakve vrste zabava radite? Svadbe, rođendane, klubove i tako. Sve što možemo stići, mi ćemo odraditi da ispoštujemo svakoga i da ispoštujem sebe prvo i tako. Sve radim. Rekli ste volite posebno narodnu muziku. Ko vam je idol? Šaban Šalić, to je legenda.
i Emir Đulović, on je prvo dobar pjevač, ali najviše mi se sviđa zato što je dobar čovjek i ima dobru dušu. I hoću njegovu karijeru malo da furam njegove slave. Mi imamo veliki broj ljudi koji su i dobri ljudi i dobri pjevači. Evo ovih dana jedan je preselio na bolji svijet i čitav svijet žali za njim. Halid Bešlić je jedno ime koje je teško opisati. Iako je bosanski jezik tako bogat i ima dosta načina da se puno kaže o svemu i svačemu, Halida Bešlića je teško opisati. A voliš li Halidove pjesme? Naravno, Halid je bio legenda i sve njegove pjesme su hitovi i njega čitav svijet voli. Volim ga i ja i on stvarno ima dobre pjesme i dobre hitove i tako. Ja njega obožavam isto ko pjevača i ko kolegu. Šta je bitno reći za nove mlade ljude koji se pronalaze u ovom svijetu, da tako kažemo, zvijezda, zvijezdica, popularnih, gdje vi sebe vidite u budućnosti vaše karijere? Šta je vama bitno? Novac, popularnost ili jednostavno volite druženje s ljudima? Pa volim zabavati ljude i volim biti sa ljudima da učim od starijih ljudi. Ja sam, što znate, isto i mlad i hoću da učim od starijih. I tako hoću da napravim nešto novo i da me ljudi u nekoj pjesmi ili albumu pamte da sam napravio nešto sa muzičkom karijerom. Muzička karijera zahtijeva puno ulaganja, puno truda, odricanja i svega toga. Već ste rekli, napomenuli ste i znamo da ste vrlo mladi, krenuli ste trnovitim putem. Gdje sebe vidite recimo za 10 godina? Volio bi da imam porodicu, svoju familiju, djecu, to mi je najbitnije u životu, iskreno. Karijera i ovo sve je prolazno, ali kad imaš svoju djecu, svoju ženu, to ti je bogatstvo. Porodica je bogatstvo sigurno, to je nešto najvrijednije, najcijenjenije na ovom svijetu. Karijera, novac, popularnost, sve to dolazi i prolazi. Međutim, između ostalog, ti si već krenuo na taj trnoviti put. Puno je toga što se dešava na estradi i teško je postati prepoznatljiv. Ti ćeš sigurno naći svoj put do tih zvjezdica nebeskih, kako ih mi zovemo, popularnih ljudi u ovom biznisu. Takmičenja su neka tu na našem dole Balkanu i dešava se nešto oko tih muzičkih voda. Da li planiraš da budeš dio toga? Da, naravno, ako Bog da, iduće godine. Planiram se prijaviti na Zvijezdama Granda. Šta je to što vas je usmjerilo prema Grandu? Vas lično? Zašto vi mislite da bi vi mogli tamo uspjeti? Zato što imaju mentori. I ja mislim da su mentori svi hoće da ti pomognu, da ti pokažu pravi put kako da uspiješ. I ja mislim da se mogu, opet ponavljam, da se mogu najbolje upustiti tamo zato što imam dosta kolegi što su bili i oni su mi dosta pomogli isto do Granda. I evo, kao što rekao, prilazimo kraju ovoga jednog kratkog, ali slatkog intervjua. Još jedan mladi Bosanac koji će biti uspješan, ako Bog da, sigurno, i on će praviti prezentaciju ne samo lično i svoje porodice, nego i naše matice Bosne i Hercegovine. Zato vas pozivamo, sve dragi moji Bosanci i Hercegovci koji budete gledali ovaj video, da podržite ne samo ovog momka, nego sve one koji idu po svijetu i prave prezentaciju Bosne i Hercegovine. To su naši ambasadori. Nama je bila čast i zadovoljstvo da vas ugostimo ovdje u St. Louisu, da se družimo zajedno. Ipak vaših 18 godina govori dosta više, kao da ste dosta stariji. Imate iskustvo koje je zavidno, imate znanje koje je tako plemenito i ljudi će to sigurno prepoznati. Vašu dušu, ono što vi šaljete, signale koji dolaze iz vaše duše, bit će sigurno prepoznati u svijetu muzike. Za kraj ovog intervjua, ljudi koji imaju privatne partije, rođendane, svadbe, koji žele biti u komunikaciji s vama, koji vas žele pozvati da zabavite njih. Kako i na koji način mogu doći do vas? Do medije, imam Instagram, Facebook, možete do Facebooka najbolje i broj telefona. Šta, na Facebooku? Saldin Dolić i na svakom drugom Saldin Dolić. Samo Saldin Dolić? Tako je. Znači, putem društvenih mreža možete doći do Saldina ako želite da ovaj momak uljepša vašu svadbu, vaše veselje, rođendan ili bilo šta što slavite. Još jednom,
hvala za ovo gostovanje. Hvala Želim vam vama. puno sreće u budućnosti i uvijek ćete biti dobrodošli na televiziju Postel St. Louis, jer nama je posebna čast i zadovoljstvo praviti promociju mladih, uspješnih ljudi koji žive ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom svijeta. Čuli ste, ovaj mladić je rođen u dalekoj Americi, ali ipak voli Bosnu, sevdalinku i kao što reče, njegova velika kladuša je u njegovom malom, ali velikom srcu, koji je plemeni bosanskom narodnom pjesmom i kao što rekao smo, uspjeh svih ovih mladih ljudi je naš zajednički uspjeh. Bosno moja, poharana, zemljo moja neorana, 4 ljeta nesijana. Zemljo moja neorana, 4 ljeta nesijana. Dunjo moja sa ormara, kome li se noćas dala, il me ovo život vara, dunjo moja sa ormara. Dunjo moja daje sreće, daje sa mnom svako veče, da mi budi majku staru, dunjo moja na ormaru. Vi ostanite i dalje uz televiziju Postel, svima vama lijep pozdrav iz St. Louisa. Something to buy, da ba da bug, yeah. Da ba da bum ba buy, da ba buy, da ba buy, da ba buy, yeah.